İş haftasının ortası çarşembe fevral ayının 7'si ve ATR telekanalının yayınında sabah programması. Selam aleyküm hürmetli seyirciler. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun. Merhaba. Dünyanın eposu tilleriyle sizlerine karşılar ve selamlar edik. Lakin elbette ki Kırım Tatar tili erbarımız için daha yakın, daha güzel ve daha da onaytlı. Daha bir kere merhaba. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun. ATR telekanalının yayınında sabah programması. Studiyada sizler için her daim olğanı gibi men Gülsüm Halilova çalışam ve yanı sabahımızın iş haftasının ortancı gününe beraberlikte başlamağa teklif etim. Beraberlikte sonki haberlerini öğrenmeye çağıram sizlerini. O sebepten keliniz beraberlikte uyanayıq, diğerlerini uyatınız, koranta azalarınızı uyatınız, bizlerle beraberlikte sabahınızı başlanız, kahvelerimizni, sabahlıklarımızı pişirgen ve çeşit yerlerge hazırlangan vakitte eposu yüz bergen hadiseleri malumumuzda olsun. Bileyik ve elbette ki bilmek bizlerge hiçbir vakit keder etmez. Gerek malumatlar bizlerge keder etmez ki bu günleri ana vatanda yüz bergen haberler var. Ne yazık ki her gün bir hadiseler ola. Yazık ki hayırlı haberler o kadar çok yüz vermey. Kederli haberlerle kıyaslangan vakitte o sebepten böyle informasyon sebepler her gün çıka ana vatanımızda. Hususan Tunyev'inde birçok hadiseler yüz bergen edi. Olarını biz bugün programımız devamında müzakere edeceğimiz. Bizim 50 dakikamız var sizlerle beraberlikte bu haberlerge dikkat ayırmağa. O sebepten siz de bizlerle bu haberlerini müzakere edebilirsiniz. Telefon vasıtasıyla ekranlarınızda rejissörlerimiz telefon numaralarını gösteriyor. Onlar vasıtasıyla bizlerge telefonu açınız. 073 900 419 41 58 067 963 81 32 bu telefon numaraları bizim studiyamızda her daim çalışa ve tek bizim sabah programımızda değil de diğer çeşit ATR telekanalının informasyon programlarında da bu telefon numaralar var ve Skype adresimizde çalışa atr.tv degen Skype adresimizge dostlukka koşulsanız gün devamında elbette ki bizlerle bağlanmağa daha da çok imkanlar olacaktır. Programlarımızga Skype vasıtasıyla çıkabilirsiniz. Biz ise programımızga başladık hürmetli seyirciler ve onun esas mevzuları neden ibaret degen suali ile meraklansanız men sizlerge cevabını tezden vereyim. Bu birinci mesele elbette ki şimdi Kırım'da bir kişilik narazılıklarının şikayet davaları bakılmakta. Onların neticeleri. İkinciden bunun bağlı diğer de mahkemeler ola. Bu ikinci mesele ve üçüncü mesele biz onun başlayacağımız programımızga bu Tunyev'in akşam yüz bergen hadiselerdir. Bu hafta tafsiyatlıca günün tarihinden sonra öğrenmeye teklif etim. Ondan evvel ise bugün fevralın 7'si ve yüz bergen hadiseler neden ibaret olganını öğrenmeye çağıram sizlerine beraberlikte onlarını müzakere ettik. Bugün 1999 senesi fevralının 7'sinde Iordaniyanın 4. kralı Abdullah ibn Hüseyin oldu. Onların hanedanı Haşimitlerden keli. Onlar özlerini Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru nesilleri olganını iddia eteyler. Yani Haşimi nesillerinden kelgenini iddia etmekteler. 1999 senesinin yanvar ayında Abdullah'ın babası Hüseyin oğlusunun, küçük oğlusunun taht namzeti olganını ilan etti. Bazı malumatlarga göre bu karar onun ağasının olgan münakaşa sebebinden alıngan. Bazı informasyon vasıtalarının bildirgenine göre ise kral bu gibi kararını devletinin ordusu bunu istegeni için alganını iddia etken edi. Çünkü elbette ki hiçbir kral ordunun münakaşaga kirmege istemez. Bunun
нәтижелері егер ки дигер яқындау янларында олса олған белки янларында дегілді дигер дүнияның четінде олған мисаллерге бақсақ ордунен мұнақажыға кірмеге ешбір қырал әлбетеке істемес. 2 аптадан sonra Иордания қыралы Хусейн вефат етті ве анен шу күн 7 февраль күні Абдулла Шахзадесі қырал деп илан етілді. Қайт етмелеке Иорданияның шымды де олған қыралы бұл айны бұл Абдулладыр. Арбилік сасында мустихассыз екен. Мисал өзі Шам топрақларында Сүрияде ИГИЛ, яғни Даиш тешкілаты топлымының бомбардыманында иштирак еткен еді. Яғни оны бомбалаған учақларда бұлынған. Бұл қырал олғанына бақмадан. Бұл күн февральның 7-сінде бераберлікте суда бір адисе олған 1974 сенесі Гренада Бүйік Британиядан өзінің мұстақиллігіні қазанып, өзіні мұстақил девлет деп илан етті. Бүгін анда милли байрам сайла. Бұл адиселерден евел Гренада тахминен 200 ел девамында Бүйік Британияның колониясы еді. 200 ел евелсе, ондан евелесе Френкистанға айт еді. 1974 сенесі Гренада мұстақилігіні илан еткен сон СССР ве Кубанен достлашмаға башлады. Коммунистик девлетлерге көз ташлады. Бұл девлетте, яғни Гренадада деврімге бұйық бір ел açты. Деврімні кім тешкил етті десеңіз, жауап Америка Бірлешкен Девлетлері. Бұл еркеске малюма деселер ке о вақытлары коммунистлерінен дослашқан девлетлерге Америка өзінің усуларыны қолана еді. Іште ки Гренадада четте қалмады. Америка оны ачық ұжымыны тешкил етті. Бүгін Гренаданың иалесі 110.000 инсандан ибареттір. Олардың чоқысы қара тенлілер, ресми тілі сянда инглис тілі сайла. Әлбеттеке колония 200 ел девамында колония олған девлетте тесір қала бүгінде бүгін дүнияда олған монархиялардан. Бұнен бераберлікте сонкида мирахла десе, она бір айры диқат бердік. Бұл 1986 сенесі февральның 7-сінде Филиппинлерде кечірілген президент сайлавларындан сон девлетте сары инқилап башланды. Ресми мәліматларға көре Кеннеди президент вазифесіне сайланған Фернандо Маркес ке қаршы күтлеви наразылықлар тешкил етілген еді. Мұхалефет намзеті Карасанакин президентіні истифаға елап, иқтидарны терк етмеге чағырды. Оның тарафына базы ата-арби қысымлар ве мудафа назирлері де кечкен еді. Католик келсесі де Акинаға қол тұтты. Бұна бақмадан Маркес бірден үкімден вазгечмеге істемеді. Нәтижеде Филиппинлерде сары инқилап пейда олды. Іште, келіні сары инқилап асында недір, не үшін анын сары инқилап деп адландырыла ве оның нәтижелері насыл олды? Бақайық. Сары инқилап. Филиппинлерде 1986 сенесі башында башланған чығышларны бойле адландырдылар. Бұл инқилап нәтижесінде президент Фернандо Маркос өз мақамыны жойды ве девлетіні терк етті. Фернандо Маркос сайлавлар нәтижесінде 1965 сенесі үкімге келді. Ама 1972 сенесі Филиппин парламенті ве сеси фирқалар она қаршы шыққан сон президент өлкеде февкуляде вазиетіні илян етіп, ана ясасыны лягу етті. Бұл вақыттан о ақиқи диктатор кібі идаре етті. Бұл февкуляде вазиет тек 9 елдан сон лягу етілді. 1983 сенесі мұхалефет лидері ве Маркосның күшлі рақибі Бенингуаникони белі олмаған шақыслар атып өлдірді. Оның женазесі бұйық митингке чевірілді. Өлдірілген саясатчының тарафдарлары қолларына сары сарғыларына байлап чықтылар. Бұның үшін де кележек вақиялар сары инқилап деп адландырылды. 1985 сенесі ноябрь айында Маркос яңы президент сайлавларыны илян етті. Мұхалефетінің екене намзеті Акиноның омыр арқадашы Карасан Акино олды. 1986 сенесі 7 февраль күні президент сайлавлары олып кечті. Бұл сан сары инқилабының бірінші күні сайла. Бір аптадан
сайлав комиссионның ресми мәліматларына эсасланарақ Фернандо Маркосның ғалебесі илян етілді. Ама мұстақил жемаат тешкилатларының білдіргеніне көре, Карасананико рейлерінің 55%-ны қазанып президент oldu. 16 февраль күні Карасанакина өз тараптарларының огунде чықышта болынып, күтлеви наразылықларыны тешкил етмеге чағырды. Бұл адеселерден evvel bir sıra arbi zabitler tarafından islahatlar için hareket meydanға ketirildi. Mudafaa naziri Juan Enrique'nin yardımıyla olar arbi devrimine hazırlana edilir. Devrim 22-23 fevral günlerinde planlaştırıldı. Ama Prezident Marcos'a bu belli olgan son Mudafaa naziri ona istifaga ketmege teklif etti. Marcos teklifini red etip, isyancılarga karşı ona sadık kalgan arbi kısımlarına yolladı. Ama muhalefetçiler öz tarafdarlarını paytaxtının sokaklarına çıkardılar. Manila'nın esas yolunda 100.000'ge yakın insan toplaştı. Olarga karşı yollanılgan hakimiyet ordusu hiçbir şey yapıp olamadı. 2 gün devamında 23-24 fevral günleri çeşit arbi kısımlar ve polis kademleri arasında çarpışmalar yüz verdi. Bazı arbiler muhalefetinin tarafına geçtiler. Anin şu günü isyancılar devlet telekompanyanın binasına zapt ettiler. 25 fevral günü Fernando Marcos o sarayında birkaç bin insan ogünde öz inaugurasyasını geçirdi. Bunun beraber Karasanakina'da paytaxtın başka yerinde öz inaugurasyasını teşkil etti. Çet el elçilerinin çokusu Marcos'un inaugurasyasına gelmediler. Böyle vaziyette Amerika Birleşken Devletlerinin hakimiyeti Marcos'a istifaga ketmege tavsiye etti. Akşam öz sarayını terk etip Marcos Amerika'nın arbi bazasında saklandı. Andan ise onu Amerika'ga ait olgan Guam adasına geçirdiler. Filipinlerinin yanı prezidenti olarak Karasanakin ilan etildi. Деген күннің тарихы ile bağlı Levxana seriyeti kurmetli seyirciler. Programımızga devam etemiz ve en evvela elbette ki haberlerge geçmezden evvel men adet uzre bir sizlerge ilanlarını bereyim. Bugün malum olğana ki bir kişilik narazılıklar mahkemeleri devam edecektir. Olar saat 8:30'dan başlanacak. Yani şimdi bizde saat 7'ni 12 dakika geçse, Kırım'dan endi 15 dakikadan 18 dakikadan bu gibi mahkemeler başlayacak. Ular Asanov, Murahas, Ablatipov, Kerimov, Zikiryayev, bu endi saat 9'larda Ziyadinov, Abibullayev, Ablatipov, İbrahimov ve Seyit Mehmetov, bunun beraberlikte Grigori Abduramanov gibi Ablatimov kenede vatandaşlarımızda mahkemeler ötkerilecektir. Olar saat 8:30'dan başlap 15-10'ga devam edecek. O sebepten pervasız ve lahayt kalmaganlarını Ahmedjit'nin merkezi yukarı işgalci mahkemesinde bu gibi davalar şikayetler bakılacaktır. Pervasız olmaganlarını bugün barıp vatandaşlarımızga destek etmeye çağıramız. Bugün umumen alganda 13 şikayet davası bakılmalı. Yetiştirirler mi, yetiştirmezler mi, kimge nasıl kararlar verilecek? Yarın bizim sabah programımızda biz musafirlerle bağlanıp neticelerini öğreneceğiz. Ve endi haberlerinin müzakerelerine geçsek hürmetli dostlarım, Tunev'in akşam mühim hadiselerden biri bu Cankoy'da işgalciler Kurultay delegesi Remzi Muratov'un oğlu Fahri'nin arabasını toxtatıp onu dumpuslegenler. Bu haqda o'zining Facebook sayfasında Milli Meclis reisi Rifat Chubarov bildirdi. Onun yazganına göre ona hiçbir qabat belgilemeyip urup maşinanın ogünde onu bırakkanlar. Kırım Birdemligi o'zining sayfasında bildirgenine göre tezden qaza yerine onun akrabaları kelgen, ular Rus polis xadimlerini o yerge de çağırganlar. Повреждений не имеет. Как она ударили? Они ничего не угрожали, ничего не говорили. Касок не было? Нет, касок не было. Они в любом случае должны предоставить. Пока сцепление переключал, машина чуть притормозила, они открывают его на пол, пинают по ногам, он весь грязный, весь этот.
и обыскивают всю машину. Все перевернули, все, и капот, и все открыто. Я понимаю, если ребенок нарушил, остановить и взять штраф. Но это же беспредел вот так вот ехать одному и найти именно такое место, где безлюдно, где вот нет ни соседей толком, ничего, вот остановили. Когда вот ехал обратно, получается, обогнала его одна машина, подрезает, он убирает в сторону, машина заглохла, сзади, получается, подбирает его еще одна машина. Эта машина гражданская была без каких-либо, да, ну, там номеров? Не синие номера были? Номера толком ничего не успел понять, потому что резко остановили, сразу вытащили с машины, к ним начали пинать. Тінтуфгеріне полиция хадимлері чағырылды, олардан Ким Фахрины тоқтатып ұрғаны белгілемеге тұрыштылар. Бұақта ерлі фааль ве Хорчалайджи Лютфе Ханумзудиева білдірген. Вызвали полицию на место происшествия, потому что те, кто его избил, скрылись. Их 4 человека было, они на 2 машинах заблокировали его и скрылись после того, как обыскали машину и его уложили на пол. Буве дегер суаллердің музакерелеріні біз қырымдан бағыланған милимежес рейсінің бірінші муавины Нариманаға Джилялнен музакере етеміз. Алло? Ханым, сабах хайырлы olsun. Cümlemizге sizге де саба шерифлер хайырлы olsun. Селям алейкум. Nasılsınız? Allah'a şükür böyle siz şimdi tarif etken vakayalar olmasa aslında yaşayışımız güzelce, baklıca olur elbette. Tunevin Cankoy'da yüz bergen hadiseden başlamağa isterim. Sizin bu vaqtda tafsiyatlıca bir malumatlarınız var mı? İşte Fahri Bey şimdi özünü nasıl hissediyor ve sizin düşüncenizge göre bunu kim ve ne için yaptı? Yazıklar olsun, yanında haberler, malumatlar peyda olmadı. Biz tünevin dostlarımızın başka işlerimden işte Karasu Bazar'da edik. Onun için anda bildik. Birden bağlandık Remzi Ağa'nın elbette kolumuzda kelgen kadar yardımlar yaptık. Advokatlardan işte bağlandık olarına. Maşallah işte cemaatına birden öyle bir dıkayet ayrılganlar. Video çıkarıp yanına evlerine gelip kol tutup tırışkanlar. Fahri özü işte o kadar çok zarar birinciden öyle bir almadı ama ona bakmak gerek. Elbette onu urganlar belki birinci dakikalarda, saatlarda onu duymadı. Şimdi bugün bileceğimiz aslında aytık barıp gerekli şekilde bu urgan yerlerine doktorlar, ekspertler baksınlar ve elbette onu protokol olarak yazsınlar. Elbette birinci öyle bir saniyelerde kimse aman de kimse da birisi ama Fahri özü nasıl bu adamlar olganını da işte öyle 100% bildirmedi. Onun için çeşit türlü versiyalar var. Bazıları deyler bu politsiya xadimleri, spetsnaz mı, amon mı? Bazıları deyler bu belki o hepsilerge belli Kırım Samabaronası, birisi de işte ayrı bir banda ya da ne olsa, kim olsa. Onun için advokatlar teklif ederler. Aslında Cankoy polisiyaga degildi. Akmecetke barıp prokuratura işte Следственный komitet öyle bir yerlerge barıp arizalarını yazmak gerek. Çünkü yerli polisiya öyle suallerge işte cevap bekimde vermez. Ama onlar özlerinin işlerini bakalar. Ne için öyle şeyler olabilir? Elbette Kenya'da arkadaşlarımız çeşitli türlü laflar işte söyler. Bazıları da ve bu en öyle popüler versiya öyle aytayık. Bu aktivistlerini, Kırım Tatarlarını korkuzmak. Fahri özü adi bir güzel bala. Bir yarama işlerinde aslında uğraşmaydı. Ama babası belli delegat, teftiş komisyasının, kurultay teftiş komisyasının azası, iş adamı. Onun için bazıları değiller, tamam babasına bir işte basmak için, korkuzmak için oğlunu işte öyle bir yapkanlar deyip. Ama Remzi Ağa sonki vaxtları öyle bir aksiyalarda bir şeylerde iştirak etmedi. Ama her vakit işte
Бізден янымызда бағда оле достымыз оле айтмақ мүмкін. Оның үшін олеште фікірлер бар. Егер бұл Эрвин Ибрагимов кебі вақияларын башқаларын олған олса, әлбетте чоқсы кенеде қорқызмақ халқымызны, активистлеріні қорқызмақ үшін кенеде Фахриге оле бір басқылық япылды. Епіміз Аллахымызға чоқ шүкір дейміз, бір яққа алып кетмеділер бұл баланы. Чүнки керчектен де яш хоранта, Yakın arada oldu, оларында babası oldu, kiçkine balası var. Onun için elbette çok öyle bir heyecanlandık. Çok öyle sakıntılarımız var. Neyse o şimdi evde, Horanta yanında, Omur arkadaşı ve balası yanında. Şimdi bu işine devam etmek gerek. En yaxşısı Horantası ne de olsa korkmadı ve Politsiya çağırıp isterler sonunacı bu işinin sonunacı barmağa ve bilmege ne için ne kim böyle şeyler işte yapar. Bana böyle şimdi vaziyet. Мына en esas versiyalardan biri bu korkuzmaq деп aytdınız. Yani Kırım Tatarlar ve failler arasında en çok böyle müzakere etilgen ve en mühim esas versiyalardan biri olğanını dep qaydettiniz. Lakin sizce aksine de olabilir mi? Misali olarak Kırım Tatarlarını maxsus bir provokatsiyalar etip faal bir hareketlerge itirmek için olabilir mi böyle? Böyle de olabilir ama men bilesem böyle Fahri'nin olğan vakalardan bunu işte onlar yerine getirmezler. Çünkü halkımız şimdi öyle bir ogrendi salkın duygularının temiz başının öyle bir işlerge alıp barmağa, biz endi bilemiz nasıl özümüzne alıp barmağa gerek ama bazılarda biz duyamız bu polis halidimlerinden provokatsiyalar da olabilir. En öyle güçlü yeri bu tentuvler olğanında. Mına sonki öyle bir malumat, eski Kırım'da sonki tentuv bu Kulametov Giray'ın evinde. Anda onun anası mı ya da bir apayçığı bu polis xadimlerge öyle bir kıçırıp, soğunup işte ozunu alıp bardı. Men tünen bildim, şimdi ona bu apayçığına karşı işte cinayi iş açacaklar. Ve polis xadimleri deyler, bizim hiçbir kabahati yok. Şimdi öyle ozunu alıp barganlar, polisiya dey bu adamlar kaysı amonga öyle bir suallerinin bazı öyle sözlerinin atılgan adamları olar provokatorlar deyler. Ne için olar bermeler bizge öyle bir öz işini alıp barmağa. Onun için her vakit polisler işte rica eteler, siz bu adamlarının laf ediniz, olar bizge keder etmesinler, biz kanunga göre öz işini alıp baramız, olar provokatorluk yapmasınlar. Son deyler bu toplaşıvlar mına Sudakta Kırım Solidarnosti işte toplağanını, olar da provokatorlar, mına saylavlar şimdi yakınlaşa. Nege gerek şimdi öyle bir siyasi merasimler geçirmege böyle işte laflar var. Ama aktivistler elbette aksine sayalar bu öyle bir katı şekilde alıp barılgan tentuvler, mına tüneon olgan vakıya, başka mına Sudakta olgan vakıya bu şeyler polis tarafından provokasyon. Onun için şimdi buna böyle vaziyet, herkes birbirine gösterip provokator dep saya. Onun için men her vakit aktivistlerini çağıram. Öz duygularını kolunda tutmağa. Her vakit öyle bir özünü terbiyeli tutmağa. Hiçbir öyle gerekmegen sözlerini kullanmamağa. Her vakit polisinin kanun boyunca laf etmege. Çünkü ne de olsa Rusya'nın konstitusiyası var, kanunları var. Yanımızda advokatları, juristleri çok var.
Onun için her vakit öz hukuklarını öyle temiz yüreğinin, öyle suluk aytayık akılının korçalamak gerek. Ne kadar biz öz duygularına öyle bir serbest bersek, o kadar biz bu provokasyyalarga da yol vereceğiz. Ben öyle biliyorum. Çok sağ olunuz. Bundan evvel bu saylavlar meselesini aytıp geçtiniz de, men de bu haqda biraz tavsiyatlıca sizin de fikirleringizni öğrenmege ister edim. Malum ki şimdi Rusya prezidenti saylavları yakınlaşa, işte bir aydan biraz çok kaldı bu nelerge ve Kırım'da çeşit işte Kırım Tatarlar dep aytmağa mümkün. Çeşit böyle propagandistik, teşvikatçı roliklerini çıkaralar. Sanki işte saylavlarga barıp iştirak etmege. Munda ise elbette ki Ukrayna tarafından bu saylavlar kabul etilmeyeceği haqda haber berilmekte. Siz buna nasıl bakasınız? Sizin düşüncenizge göre ne için Kırım Tatarlar saylavlarga barmamalı? Bilesiz Gülsüm Hanım, elbette bu birinci saylavlar değil. 14. senesinden son endi 2 saylav geçti. Bu yerli saylavları son Rusya parlamentosunda saylavları, ama elbette hepimiz anlayımız bu senedeki saylavları en mühim, çünkü Rusya'nın prezidenti saylayacaklar ya da nasıl men özüm ayttım, Vladimir Putin'ni saylayacaklar. Başka alternativa şimdi Rusya'da anda yoktur. Onun için şimdi bütün güçlerini toplap Kenne'de Kırım hakimiyetinin o günde Kırım Tatarlarını bu saylav uçaskalarga çıkarmaga balaban bir maksat var. Ve olgan güçlerini kim işte hakimiyetke bağlı, kim hakimiyetten öyle bir hakimiyetke baylı adamlarına işte kullanıp, onlar çeşitli türlü merasimler şimdi alıp baralar, rolikler de çıkarıla, toplaşmalar da yapıla. Ama Kenne'de bakamız aynı Kenya tanış öyle bir betleri, tanış adamları. Bu onların işi. Biz Kırım Tatar Milli Hareketi her vakit öyle bir demokratik şekilde çalışaydık. Kim nasıl fikirde olsa onun fikri ondan kalsın, ama halkımız aktivistlerin, siyasetçilerin hareketlerini nedeyse kıymet kesecek. Men bilgenime göre halkımızın çoğusu Kenne'de bu saylavlarga, keçken saylavlarga da gibi pek öyle bir suluk baka. Çünkü onlar koreler yaşayışı Kenne'de ağır. Ne de olsa nasıl reklam yapmasalar, mına bu sizge yaptık, bu sizge yaptık, onun gerçeğine kimse inanmay. Bu hakimiyet öyle açık yürekten Kırım Tatarlarga yaxşılık yapacağına kimse inanmay. Evet, var bazı adamları, kimse işte çalışa, korka joymaga işlerini, kimse bir biznesi var, korka onu joymaga, onlar spotralar ya da mecburlar bazı işleri yapmaga, ama çoksa elbette inanmay. Ve onun için ne de olsa belki siz öyle açıktan narazılıkını eşitmeyeceksiniz, görmeyeceksiniz, ama bu saylav konu gene de onu gösterecek. Benim şahsi pozitsiya bu, elbette herkes öz sesini öz işte kullanacak. Ama men her vakit aytam, eğer siz saylavlarga barmaga isteseniz, men çağıram sizni başta barıp, mesela Ervin İbrahimov'un ana babasına barıp gözlerine bakmaga. Barınız Emir Hüseyin Kuku horantasına gözlerine bakınız. Barınız başkalarına, kimler şimdi ya da horanta yanında yoklar, ya da türmelerde oturalar, barıp onların soy akrabalarından laf etiniz. Bu balaçıkların, kartların gözlerine bakıp, son karar alırsınız. Barmağa mı saylavlarga ya da yok mu? Ben mesela bu adamlardan arada sırada görüşüm ve elbette ağır duygularım var. Ben şahsi ne de geçken ne de gelecek saylavlarda iştirak etmeyeceğim ve sebepleri belli. Onun için gene de aytam, her adamın özün hakkı var. Barmağa mı yok mu? Ama düşünmek gerek ne için öyle yapacağını.
Onun için men belesem halkımız bu ağır günlerinde özünü doğru alıp bardı, doğru da alıp baracak inşallah. İnşallah, çok sağ olun Naриман ağa, cevabınız için ve sonki birkaç sualim da var sizge. 31 yanvar günü siz ve da diğer akor çalayıcılar cemaat erbapları ile beraberlikte Brüssel'de Kırım işgali 4 yıl neticeleri haqta konferensiyada forumda iştirak etken ediniz. Onun neticeleri ile bizle paylaşınız ve sizin düşüncenizge göre ne için bu gibi toplaşularda, bu gibi tedbirlerde şimdi iştirak etmege çok mühim. Ben sonundan başlayacağım. Elbette öyle merasimler pek mühim. Çünkü biz bilemiz bu Kırım meselesi, Ukrayna meselesi aslında Ukrayna-Rusya arasında olan işte bu ağırlıklar onlar öyle iki devlet arasında çözülmeyecek. Onlar tek bizge bağlı değil. Elbette bunda balaban bir güçler işte koşuldu. Bu Avrupa devletleri, Koşma Ştatları, başka bir halkara teşkilatları ve devletleri ve onun için bizim vazifemiz bu halkara seviyede öz meselesini gerekli anlatmak ve biz istegen bu ağırlıklardan yollarını göstermek, gene de anlatmak. Onun için sağ olsunlar Avrupa Parlamentinin deputatları kaysı bu merasimni teşkil ettiler ve onlara yardım etken Ukrayna'nın bazı cemaat teşkilatları onlara da sağ ol aytmağa isteyim. Mesela Krimsos ve onun işte hadimlerine sağ olsunlar. Ve elbette bizim vazifemiz ve anda barganımız sebebi bu işte Kırım'da nasıl vaziyet olganını birinciden bildirmege ve ikinciden biz Kırım Tatar Kırım'ın tamır halkı olarak nasıl bu vaziyetke bakışlarımız var ve nasıl bu vaziyetten çıkmak gerek bizim pozisiyamızı bildirmege. Gene de men onu açıktan aytkan edim. Biz çağıramız Avrupa'nı, bütün halkara teşkilatını Rusya'ya o kadar bir tesir etmege. Rusya bu halkara anlaşmalarını gene de tutsun işte. Bu Ukrayna ve Rusya arasında yazılgan, imzalagan vesikalarını kendi yerine getirsin. Onun için bu vesikalarına göre biz bilemiz Ukrayna'nın sınırları belli ve Rusya kendi de bundan kabul etsin ve Ukrayna topraklarından öz askerlerini çıkarsın deyip ve ilahir ve elbette biz aytamız bu meseleden en yaxşı yolu bu Kırım Tatarlarga, Kırım Tamır halkına yardım etip bizim işte hukuklarımızı korçalap bu da deyimiz en bekim değil bu yaxşı yollardan birisi deyimiz. Bu vaziyetten çıkmak için en yaxşı yollardan birisi deyimiz. Onun için çağıramız Kırım Tatarlarga, Kırım'a ayrı bir dikkat ayırmağa ve bunun maksadına yetemiz yavaş yavaş. Ama anlamak gerek, diplomatik öyle bir seviyesi, diplomatik yolu o tez öyle bir yolu değil. Anda adım adım herkesten kompromis tapıp, herkesge bizim vaziyetimizni anlatıp, işte sonuna cibarmak mümkün. Çünkü böyle halkara teşkilatlarda çeşit türlü adamlar, deputatlar, onlar çeşit türlü devletlerini temsil ederler. Onun için bu devletlerin özün menfaatları var ve onların arasında öz meselesini götürmeye ağırdır. Onun için böyle merasimler çok olsa ve anda biz çokça katnasak, o yaxşı olur deyip sayam. Elbette her vakit barmağa çaremiz yoktur ama sağ olsunlar Mustafa Ağa, Rifat Ağa, diğer arkadaşlarımız şimdi bana Elmi Ağa, Ahtemağa her vakit buna baralar. Bu yengil değil. Samolyotlarda işte öyle bir yaşayışımızın bayağı bir kısmı işte
keçirmege ama bu işi pek mühim. Başka işlerimiz de var. Kırım'da, Kiev'de, başka bir yerlerde ama bu Avrupa Parlamentosu'ndaki bir merasimler de pek mühim. Onlara çok dikkat ayırmak gerektir. Ve elbette ben bilesem neticesini de biz göremiz ve göreceğiz de inşallah. Büyük teşekkürler Nariman ağa, biz ile bağlanğanınız için, sabah vakit tapıp ve suallerimizge cevap vergeniz için. Siz de çok sağ olun. Nariman Celal, Milli Meclis Reisinin birinci muavini Kırım'dan biz ile bağlanğan edi. Onun ile beraberlikte seçimler Tunyevanki yüz bergen Fahri Muratov ile bağlı hadiseler ve Avrupa Parlamentosunda Kırım Tatarlarının meselesi көтерілмесі mühimligi haqda müzakerelerini görsettik. Haberlerge devam etimiz, hürmetli seyirciler. Olar sırasında şunu kaydetmege isterim. Tunyevan İşgalciler Mahkemesi Fera Abdullayevaga nisbeten mahkeme davasını toxtattı. İşgalciler onun evinde tıntuf geçirgen ediler 2016 senesi ve omur arkadaşını yasaklağanlar işte mahkemege o kirmege istegen vakit onu işgalci polis xadimleri yollamagan. Aynen şu sebepten ona karşı protokol tızılgen edi. Көргеніз ki onu destek etmege birçok Kırım Tatar failleri, cemaat erbapları toplaştılar. Keliniz biz Leyla Hanım gemeci bağlandı. O Fera Abdullayeva'nı mahkemede korçalagan advokatlardan biri advokatıdır. Ona selamlayıq. Alo. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Aleyküm selam. Çok sağ olun. Leyla Hanım, Tunyevanki mahkeme neticeleri ile bizden paylaşınız lütfen. Вчера было продолжение судебного разбирательства по делу в отношении Феры Абдуллаевой. Ей вменяли правонарушения, которые предусматриваются Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. И ее правонарушение заключалось в том, что она якобы не подчинилась законным требованиям судебного пристава. И в суде, в предыдущем судебном заседании и вчера мы говорили о том, что все требования судебного пристава, которые были высказаны Фере Абдуллаевой, они не являлись законными. Более того, нам удалось доказать, что судебный пристав действовал вне рамках закона, и все это дело было грубым образом состряпано. Со стороны судебного пристава было два свидетеля, это его коллеги, тоже судебные приставы, которые в тот день несли свою службу в здании Верховного суда. И когда эти приставы писали свои объяснения, свидетельские показания на бумаге, то, естественно, показания их совпадали. Когда же мы их допрашивали, то их показания уже разнились, и в основе своей они совпадали с показаниями свидетелей защиты. Плюс мы затребовали видеозапись с камер видеонаблюдения, которые установлены в здании Верховного суда. Судья Цыганова удовлетворила это наше требование и сделала запрос о том, чтобы были предоставлены эти видеозаписи. Мы считали, что эти видеозаписи смогут помочь объективно рассмотреть дело. Как мы и предполагали, видеозаписей в суде Верховном уже не оказалось. Как следует из ответа, эти видеозаписи хранятся 10 дней, и, соответственно, они уже все уничтожены, и представить их не представляется возможным. Мы говорили о том, что доказывать вину надлежало судебным приставам. Все сомнения, согласно Кодексу об административных правонарушениях, должны трактоваться именно в пользу Феры Абдуллаевой. И было для нас очень неожиданно, когда судья, выслушав нас, ушла в совещательную комнату, и через час на оглашение резолютивной части она объявила о том, что дело об административном правонарушении в отношении Феры Абдуллаевой прекращено за отсутствием состава правонарушений. Это
вызвало удивление не только у меня, но и у всех присутствующих в здании. Было достаточно большое количество людей, которые приехали поддержать Феру, со всех уголочков Крыма. Я знаю, там был и Нижнегорский район, и Советский район, и Красногвардейский район, и женщины, мужчины, которые приехали поддержать Феру, они были настолько теплыми, настолько были, я не знаю, как это передать, настолько были сплоченными и показывали свою поддержку Фере. И для нас было это главное. Как на суды, которые проходят в отношении мужа Феры Абдуллаевой, в отношении других политзаключенных, собирается большое количество народа, который показывает свое единство, показывает то, что народ думает, размышляет, и народ отзывается на боль своих соотечественников и своих единоверцев. И в этом наша победа. То, что мы вчера получили положительное решение суда, это лишь маленький шаг к нашей общей победе, к нашему единству в народе и к нашему мирному противостоянию, народному противостоянию против всех репрессий, которые сегодня происходят в отношении нашего народа. Ақиқатенде сонки вақытлары ilk defa mahkeme boyle қарар шығарды біздің тарапымызға. Бұл ақиқатенде күчік бір ғалебе деп адландырмаға мүмкін. Ве енді адвокатларда, қорыжыларға, кележек mahkemelerde бұл кібі қарарлар алынажағына бір үмітлер пейда олды. На сегодняшний день это первое судебное решение, первое положительное судебное решение в отношении наших соотечественников, которые вынесены в нашу пользу. Но это судебное решение, оно показывает то, что и в судебной системе, которая имеет заказные мотивы, есть, скажем так, слабые стороны. Есть судьи, которые не готовы идти на поводу у чьих-то желаний, которые объективно подходят к рассмотрению дела и которые объективно выносят решение. Дело в отношении Феры, оно абсолютно надуманное, и, соответственно, судья приняла абсолютно правильное решение, основанное на законе. Но, к сожалению, в Крыму, в частности, и в России в целом, это сегодня исключение, чем правило. Бүктен тәшәкүрлер Лейла ханым бізіле саба бағланғаныңыз үшін ве бұл ақта мәліматлармен пайлашқаныңыз үшін. Фера Абдуллаеваның адвокаты Лейла Гемиджи бізіле бағланған еді. Айтқанына көре аққатенде сонки вақытлары девамында ilk defa mahkeme doğru karar çıkargan ve bu ebetteki akkorayçayıcı ve advokatlarga gelecek mahkemelerde bir kazanç ve galibe olacağına küçük olsa da ama umutlarına beri ve bu hepimizin küçük bir galibesi dep adlandırmağa mümkün. Біз есе девам етеміз ве сонки меселені музакире етерекенде шуны қайд етмеге истередім. Қырымның юқары Рос махкемесі бір кішілік наразылықлар давасының үч шикетіні түневін бақты. Бұл Мемет Люмановның шикет аризасы февральны 20-сіне қадар қалдырылды. Айдар Ибрагимов ве Люман Бавбековның шикетлері есе рет етілді. Оларны 10.000 рубле пара жаза қарарлары денішмеді. Іште келіңіз бұл ақта айтқанларыны бақайық ватандашларымыз ве аққұрчалай женен бағланжақмыз. Я отложил дело на 20 февраля на 10 часов, вызвав в зал судебного заседания непосредственно сотрудника полиции, который составлял протокол, который был, как заметил судья, был составлен ненадлежащим образом. Ну, на суде первой инстанции эта ошибка была выявлена, была предъявлена суду, но суд первой инстанции почему-то проигнорировал. Если выявилось, что данный административный протокол был составлен без моего присутствия и составлен 7 числа. И поэтому, то есть, если бы все-таки предупредили, что не 5, а 7, то я бы все-таки пришел и в моем присутствии был бы составлен этот данный протокол. И вот
данное нарушение было выявлено, и для разбирательства дело было отложено на 20 число, 10 часов. По накатанной шьются просто дела на каждого. Ни на что не смотрят, не рассматриваются дело, не читают, они не знают вообще, что происходит. Есть задача. Задача наказать народ. Деген изатларны ватандашларымыз бергенлер. Біз ісе дигер ақырчалай женен бағландық. Бұл Люман Бавбековның имайджысы Назимбей Шейхмамбетов бізіле скайп вассасыле шымды бағда. Оны селямлайық. Алло. Да, селям алейкум. Селям алейкум. Саба шерифлеріңіз қайырлы олсын. Насылсыңыз? Cümlemizden sizge de olsun. Allah'a şükür yavaştan işte bunu çapıp жүреміз. İnşallah. Назим Бей, сіз түневін Люман Бей Бавбековны хорчаладыңыз махкемеде. Махкеме нәтижесі насыл олды? Әлбетте ке малюм, насыл қимер кесесіз? Да, мүмкін olsa bizні çok adamlar bakalar. Bazı olardan Tatar tilini anlamaylar. Onun için siz razı olsanız ben Rus tilini geçeyim. Olar da anlasınlar. Evet. Да, вчера действительно я представлял интересы в суде, значит, Бавбекова Люмана. Это молодой парень, лет 25-22, он живет в Белогорске, в поселке Акая. И он также, как наряду наших других соотечественников, 14 октября был одним из участников одиночных пикетов, после чего был привлечен к административной ответственности. Вчера суд первой инстанции ему вменил, так же, как и всем остальным, по 10 тысяч рублей штраф. Вчера мы в Симферополе рассматривали апелляционную жалобу, однако апелляционная жалоба, скажем, утвердила позицию суда первой инстанции, ничего не изменила. Вот, хотя в процессе были ряд моментов, которые нам давали надежду на то, что все-таки, возможно, суд все-таки действительно объективно постарается рассмотреть данное дело. Однако это были лишь наши, скажем так, может быть, легкомысленные иллюзии. В конечном итоге суд оставил решение суда первой инстанции в силе, 10 тысяч рублей штраф. Bu bir kişilik narazılıklarda endi birçok vatandaşlarımızın davaları bakıldı. Olarga da bazılarına işte azlaştırıldı, bazılarına diğer kunge kaldırıldı, bazılarına bu şikayet reddedildi. Sizin düşüncenizge göre nege saslanarak kadı ve işte kabatlayıcılar birilerine işte reddeteler, diğerlerine azlaştıralar, bazılarına başka kunge kaldıralar mahkemelerine? На мой взгляд, здесь есть три аспекта. Первый, самый, на мой взгляд, важный, это то, что сама, скажем, судебная система, она пытается имитировать справедливое рассмотрение процесса. Вот, соответственно, здесь мы видим, что суд удовлетворяет какие-то ходатайства, которые по большой степени ключевую роль не отыгрывают, переносятся процессы. Решение суда первой инстанции там с 15 тысяч под Джанкой у нас 2 заседания были изменены на 10. То есть для того, чтобы у общества, у тех людей, которые так или иначе следят за данным процессом, складывалось впечатление, что действительно данные процессы как-то объективно судом, Верховным судом рассматриваются. Это первый аспект. То есть для того, чтобы было такое впечатление. Второй аспект, и он немаловажный, я считаю, что все-таки наши ребята, которые гражданские защитники, да, которые защищают одиночных пикетчиков, все-таки, несмотря на короткие сроки, и многие из них, то, что не имели юридического образования, все-таки подготовились и нашли неустранимые противоречия, которые суд просто вынужден признавать и вынужден учитывать при все-таки рассмотрении дела уже в Верховном суде. Поэтому я считаю, здесь есть заслуга, то есть защитников и команды юристов, которая помогает им подготавливаться к этим процессам. И, соответственно, мы видим, что в результате есть какие-то изменения, вот, которые Верховный суд просто не может проигнорировать. И третий аспект, который все-таки менее значимый, но тем не менее есть, все-таки я допускаю, что в Верховном суде еще остались судьи, которые действительно пытаются хоть как-то показать, что они стараются не быть заложниками каких-либо там игр и ситуаций, пытаются объективно рассматривать данный процесс. Я допускаю, хотя не уверен в этом. Вот вчера было рассмотрение в мировом суде
дело жены Узейра Абдуллаева, Фера, не ставили админпротокол за то, что она находилась в суде и пыталась попасть на заседание к мужу. Сотрудник ФССП составил протокол, было рассмотрение дела, но вчера судья оправдал ее и отменил, скажем, производство по данному делу. Поэтому мы видим, что какие-то моменты есть. Однако это следствие чего, я сейчас утверждать не могу, но глубоко надеюсь, что все-таки еще остались люди, которые имеют какой-то здравый смысл, которые могут не быть заложниками каких-то игр и так далее, и объективно рассматривать каждую ситуацию отдельно. Буне бирабир Назимбей бүгін да он уч яңылышмасам, белки де аз ола біле ватандашларымыздың бір кішік наразылықлар шикаетлері бақылажақтыр даваларда. Сіздің түшінжеңізге көре бұл даваларының нәтижелері насыл ола біле, ве сізда бірісіні қорчалайжақсыңыз ма? Я не думаю, что данные процессы вообще у нас они начинаются с 31 января начались, это рассмотрение апелляционных инстанций, и заканчивается последний процесс на сегодняшний день, то, что известно, это 13 марта. Я не думаю, что какой-то из этих дел, к сожалению, конечно, что они каким-то образом будут отличаться друг от друга. То есть, да, будут какие-то моменты, вот в частности у нас по делу Валушти Энвера Гахалилова, судья все-таки это из всех рассмотрений удовлетворил ходатайство о допросе эксперта. То есть для нас это важно, так как экспертиза, которая есть материалом дела, на наш взгляд, сделана абсолютно некорректно, с грубым нарушением права на защиту наших доверителей и так далее. Вот суд Верховной инстанции, Верховный суд все-таки удовлетворил это ходатайство, и мы 20 числа будем допрашивать эксперта в рамках судебного заседания. Вот. Но я не думаю, что другие суды будут как-то чем-то отличаться. Везде будет какие-то, ряд ходатайств будет удовлетворены, незначительные, но от этого итог особо не повлияет. Сегодня я буду защищать Абибулаева и Реджепа. Этот человек из... Вот, он также был привлечен к ответственности, и ему был вменен штраф. Бүктен тәшәкүрлер Назимбей, бізле бағланғаныңыз үшін бүгін махкемеде сізлерге муафақиятлер тілейміз, ейліклерде көрішкенже. Ақ қорчалайжы Назим Шейхмамбетов бізіле скайп вастасыйлы жан көйден ватандашымыз бағланған еді. Айтқанына көре бүгінде ватандашларымыздың біріні қорчалайжы ақтыр. Біз махкемелерде ақ қорчалайжыларға ватандашларымызға муафақиятлерні тілейміз. Векелі жекенларымызда олар ен бағланмаға тырышажақмыз. Язық ке саба программамызды се үрметлі сейерджілер сонуна келді. Ве сізлерге де бізлер әлі бераберлікте олғаныңыз үшін бүкте шекурлеріне білдіреміз. Чоқ сақ олыңыз. Заман информацион программасына бір қаждақадан енді сейретмеге имканыңыз бар. Sonra сонки хаберлеріне Елизавета Цареградская бұл студияда эксперт мутехассыз саясетчі инсанларнен музакере етежек. Бізлеріні сейретіңіз, бізден айрылманыз, ярын саба көрішкенже АТР-нің информацион сабасы башлады, күні башлады. Бізле олыңыз.